Sponzori emisije. Opišite jednim pridevom životni standard prosečnog građanina Srbije. Nepovoljan. Ponižavajući. Najveći uspeh Ministarstva trgovine i telekomunikacija. Izmene zakonske regulative koje su omogućile dolazak PayPala u Srbiju, tako da Srbija više nije crna rupa u elektronskoj trgovini. Što nema nestašica i što se definitivno odustalo od administrativnog utvrđivanja cena. A najveći neuspeh? Za sada smo uspešni. Što robu koja ima u izobilju nema ko da kupi, što nema dovoljno konkurencije i što u maloprodaji postoji samo nekoliko jakih igrača koji diktiraju sve pa i cenu. Zašto je u Srbiji za prosečnu potrošačku korpu potrebna 1,5 prosečna plata? Pre svega zato što je prosečna plata u Republici Srbiji na jako niskom nivou. Zato što su cene u Srbiji više, a plate niže nego u okruženju. Koliki je odnos prosečne plate i potrošačke korpe u Evropskoj uniji? Oko 18%. Nije ni bitno, jer većina građana to u Srbiji nikad neće doživjeti. Ocenite učinak akcije Socijalna korpa. Kao uspešnu. Pridružilo joj se ukupno 10 najvećih trgovinskih lanaca i 30 dobavljača, odnosno proizvođača. Kakva korpa, takav i učinak. Da li od Socijalne korpe više koristi imaju trgovci ili potrošači? Potrošači. Negde oko 20-25 artikala je imalo snižene cene i to u proseku od 3 do 10%. Ni jedni ni drugi, već marketinški stručnjaci koji su to osmislili. Da li akcija Socijalna korpa može doprineti dugoročnom smanjenju cena osnovnih životnih namirnica? Može i verujemo i da hoće. Nema smanjenja cena bez veće konkurencije, a nje nema na vidiku. Da li prodaja osnovnih vrsta hleba u veknama od 450 grama umesto standardnih 500 grama predstavlja zloupotrebu potrošača? Svakako da je reč o prekršaju koji treba sankcionisati. Nije to zloupotreba, to je prevara, to je šibicarenje. Koliko ima monopola na srpskom tržištu? Ministarstvo i država će učiniti sve da se monopolsko udruživanje svede na minimum. Previše. Ocenite konkurentnost srpske privrede na evropskom tržištu ocenom od 1 do 5. 3. Đačkim rečnikom, ukoliko bi se polagao ispit, Srbija bi morala na popravnju. Sa kojom zemljom Srbija ima najveću trgovinsku razmenu? Evropska unija je najznačajniji trgovinski partner. Tradicionalno Nemačka, Italija, Rumunija, Mađarska. Trenutno sa Italijom zbog Fijata, nezvanično sa Kinom verovatno zbog šverca. Koliki je udeo Vojvodine u bruto društvenom proizvodu i izvozu Srbije? U ukupnom izvozu Republike Srbije u 2012. godini je iznosio 37,3%. Manje od Beograda. Zašto Vojvodina ne dobije ustavom predviđenih 7% republičkog budžeta? Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo finansija i privrede, Vojvodina dobija sva prava koja su joj ustavom i zakonom zagarantovana. Zato što ni budžet Srbije ne dobija 100%. Zato što je u prvom kvartalu manjak u državnoj kasi 50 milijardi dinara koji će zajedno sve sa kamatama morati da plate poreski obveznici. Da li trgovinska razmena sa Kosovom spada u spoljnu ili u unutrašnju trgovinu? Trgovinski odnosi Srbije sa Kosovom su regulisani u okviru regionalnog sporazuma o slobodnoj trgovini, CEFTA sporazuma, a Republički zavod za statistiku na jedan nesvakidašnji način tretira razmenu dobara sa Kosovom, ne kao uvoz i izvoz, nego kao otpremu i dopremu robe. Ni u spoljnu, ni u unutrašnju, u crnu trgovinu spada. Da li će Kosovo od Međunarodne unije za telekomunikacije dobiti zaseban međunarodni pozivni broj? Ne, jer samo Srbija kao članica ove organizacije može da traži poseban pozivni broj za svoju teritoriju. To verovatno ne znaju ni u Beogradu ni u Prištini. Šta nedobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom znači za Srbiju? Dobijanje datuma je izvesno. Novi izgovor za odlaganje neophodnih reformi koje se odlažu već 12 godina. Kako vidite životni standard u Srbiji za 5 godina? Verujemo da će biti mnogo bolje nego što je sad. Ja ga ne vidim. Teško da ćemo doživjeti da nam bude mnogo bolje nego što je sada. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Dobro poznavanje ekonomskih prilika, široko opšte obrazovanje i analitičnost. Istrajnost i energičnost. Šta mu zamerate? Što je ponekad previše liberal, imajući u vidu moje socijaldemokratsko političko ubeđenje. To što ta istrajnost i energičnost ne pokazuje se u praksi kroz ono što ministarstvo radi. Šta biste mu poručili? Da obavlja posao glavnog i odgovornog urednika NIN-a na isti način na koji je obavljao posao novinara.
Samo hrabro protiv monopola. Imaćete jake protivnike, ali neuporedivo mnogo veći broj saveznika. Sponzori emisije: